और जनाब, क्या चल रहा है? जनाब हिंदुस्तान में मैंने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? मैं पानी पानी हो गई। मारो मुझे, मारो मुझे। জাতীয় পতাকা নীল আকাশত নাচে। সেনকে মাতবে লাগে মই মাতছো এনকে 3 বছৰীয়া গাভৰু ছোৱালী ৰাস্তাৰে গৈ আছে, ওপৰত টি-চাৰ্ট, মাজত লম্পেণ্ট, তলত পাঞ্চি জোতা আছে ছাৰ। মাষ্টাৰে চকুটো গুঠিয়া কৰি দিছে, নাকৰ তলত ধুতিৰিৰ ওপৰত লিপষ্টিক জিলিকি লয়। আমাৰ গাভৰু বাইদেউজনীয়ে কদাপি নহয় কয়, মাষ্টাৰে কৈছে কি বাপৰে বাপ তই দেখো কেনাই জ্বালাও। सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। मैं पानी पानी हो गई। चल बोजड़ी के। सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। मैं पानी पानी हो गई।